Dobar dan, još jedan put dobrodošli na 103 u gradu 32 u plusu, toliko meri i Negotin trenutno, tek da znate. I sa Negotinom smo najtopliji u Srbiji. A na 103 naravno uvek više od muzike, pa tako i danas pričamo o nekim interesantnim i aktuelnim temama. Ovog puta konkretno o mojoj prvoj plati. Dakle, program Vlade Republike Srbije Moja prva plata sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za informacijne tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije. Čitava vojska se uključila u ovaj program. Tim povodom gost u studiju Magnum radija danas je gospodin Zoran Martinović, generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Gospodine Martinoviću, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan, i sad mi ćemo pričati uglavnom o ovom programu Moja prva plata, ali ja moram da iskoristim priliku sad da vas pitam kao prvog čoveka Nacionalne službe za zapošljavanje, kakva je situacija na tržištu rada, kakva je situacija u Zaječaru, koliko trenutno nezaposlenih brojimo i da uporedimo to, evo, na primjer, sa ovim periodom prošle godine. Jel tu ima nekog pada, povećanja, kako stoje stvari? Prvo da kažem da ste za ovaj program Moja prva plata napravili sjajan uvod i iz toga se vidi zapravo da je to državni projekat koji se sprovodi već 3. godinu, ali ajde o njemu ćemo pričati malo kasnije. Da evo samo da čujemo ove neke podatke. Generalno neko stanje na tržištu rada, iako smo imali dvogodišnju pandemiju, pa koja i dalje traje, imamo ozbiljnu ekonomsku krizu, svetsku ekonomsku krizu, mogu da kažem da tržište rada još uvek u Srbiji funkcioniše na nekim stabilnim i zdravim osnovama, imamo kontinuirano smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji nezaposlenih, stopa nezaposlenosti je takođe stabilna, sad trenutno je za prvi kvartal 10,6%, očekujem drugi kvartal da pokaže svakako i jednocifreni broj, kao što smo to imali i prethodne godine. Kada je u pitanju broj nezaposlenih na nivou Srbije, on iznosi 440.000 zvanično registrovanih na evidenciji nacionalne službe, što je za 15% manje nego u istom periodu prethodne godine. Ovde u Zaječaru i generalno u zaječarskoj filijali taj se broj smanjio još u većem procentu u odnosu na Srbiju. Kakve su cifre, šta govore? Evo da pomenemo, dakle u julu prošle godine u gradu Zaječaru je bilo oko 4.500 nezaposlenih, sada je 3.200. Na nivou filijale je bilo preko 9.000, sada je nešto više iznad 7.000, dakle oko 2.000 nezaposlenih manje na nivou cijele filijale. To je s jedne strane dobro, to govori da posla ima, da je tražnja i dalje velika od strane poslodavaca, ali s druge strane, čim imate manji broj na evidenciji, registrovanih na evidenciji nezaposlenih, samim tim je to manji resurs za poslodavce, dakle često nemogućnost da nađu odgovarajuće profile ili u pogledu broja ili u pogledu vrste, da kažem, zaposlenog koga žele da angažuju, tako da... Evo mi imamo situaciju pa prvi put da se desilo da su angažovani Indijci kod nas. Vidite, migracije radne snage su nešto što može biti i poželjno, ali naravno svakako treba voditi računa u kom procentu i kojoj meri ako to ugrožava domaće tržište i domaću radnu snagu, svakako da dolazak stranih radnika nije dobar. Međutim, kod nas je obrnuto, nedostatak radnika iz da kažem, sa domaćeg područja često ugrožava poslovanje velikog broja poslodavaca, pogotovo ozbiljnih infrastrukturnih projekata koji su u Srbiji prisutni, tako da mi imamo zaista veliko interesovanje stranih radnika, poslodavci ne beže od toga, nacionalna služba je institucija koja obezbeđuje radne dozvole za njih. Evo u ovoj godini do ovog trenutka imamo preko 20.000 dakle izdatih radnih dozvola, 20.000 lica koja su zahvaljujući, da kažem, zvaničnoj proceduri radne dozvole angažovane u Srbiji. Prošle godine, za celu godinu je to bilo oko 23.000, dakle premašit ćemo sada taj broj radnih dozvola, ali ti radnici su poželjni upravo zbog nedostatka domaće radne snage. Da, dobro. Sad ćemo da se pozabavimo više programom Moja prva plata. Javni poziv je objavljen pre nekoliko dana, 22. avgusta čini mi se, i to je 3. poziv Moja prva plata. Ajde, pre nego što sad se konkretno pozabavimo ovim novim, da pričamo malo o tim uslovima, kako ste zadovoljni ovim prethodnim? Koliko, i ako imate taj podatak, koliko je ljudi angažovano posle obavljanja te obuke? Dakle, ovo je 3. put, krenuli smo krajem 2021. godine, to je bio jedan od programa koji je bio odgovor na pandemijsku krizu. Imali smo tada 2021. godine prvi put, dakle, uključeno preko 8.500 ljudi.
i oni su završili svoj ciklus 9-mesečnog osposobljavanja. 40% lica je ostalo kod istog ili kod nekog drugog poslodavca, imajući u vidu da kažem mogućnost da su se osposobili i da su bili interesantni ne samo za onog poslodavca koji ih je osposobljavao, nego i za nekog drugog. Program iz 2022. godine još uvek traje. Ti programi obično počinju, mi ih zovemo program iz 21. godine, a oni krenu krajem 20. ili za program za 22. godinu je krenuo od 21. On još uvek traje. Krajem septembra će se završiti, tako da je ovaj treći program nešto što će se nastaviti zapravo. I kako ste vi zadovoljni ovim prethodnim? Pa imamo samo bilans iz onog programa iz 20. godine. Tih 40% što se zaposlilo, to je za nas jedan značajan broj, imajući u vidu da veliki broj lica je nakon toga mogao da se uključi i sigurno će taj procenat biti veći. Vidjet ćemo kakav će biti bilans iz trenutno postojećeg programa, a prema interesovanju za ovaj program koji sada po raspisanom javnom pozivu vidimo i veliko interesovanje i javnog i poslodavaca i nezaposlenih lica koja se raspituju za taj program, verujem da će to biti pun pogodak. Trenutno je otvoren poziv za poslodavce. Do kada on traje i je li imate podatak koliko se prijavilo do sada, koliko je zainteresovanih? Dakle, prvi mesec dana, to je do 22. septembra, poslodavci mogu da se prijavljuju kako iz privatnog, tako i iz javnog sektora i poslednji presek je da se prijavilo preko 270 poslodavaca koji traže negde preko 700 lica u ovom trenutku, imajući u vidu da to je tek početak programa, ovo je veliko interesovanje, obzirom da su nekako i naši poslodavci i nezaposleni navikli da se prijavljuju u nekom većem broju pred istek roka. I poslednjeg dana. Da, i poslednjeg dana. Ovo je zaista pokazatelj koji govori u prilog velikom interesovanju i velikom značaju ovog programa. Dobro, ovdje ćemo stati. Jedna muzička numera, posle pesme nastavljamo priču. Dobro. Rekli smo malo pre da prijava za poslodavce traje do 22. avgusta. Septembra i da je interesovanje veliko, bar tako pokazuje početak kada je reč o zainteresovanim poslodavcima, kada je reč o zainteresovanim mladim ljudima koji treba da se prijave, koji žele da se prijave, uslov je da budu do 30 godina starosti. Koji su još uslovi? Najvažnije je dakle da lice se nalazi na evidenciji nezaposlenih, da do navršenih 30 godina života, da nema radno iskustvo ili da ima radno iskustvo kraće od 6 meseci, dakle na onim poslovima na kojima će se osposobljavati. Ne mora da se osposobljava na poslovima prema stručnoj spremi, dakle prema tipu stručne spreme, nego samo prema nivou stručne spreme. I to je nešto što nije teško zadovoljiti, dakle, kod velikog broja lica na našoj evidenciji. Prema trenutnom stanju, negde oko 19% lica na evidenciju od ukupnog broja nezaposlenih su mladi do navršenih 30 godina, dakle, to je negde nešto oko 83.000 mladih ljudi. Veliki broj od njih upravo ispunjava ove uslove, jer veliki broj mladih generalno jeste bez radnog iskustva. Da. Kad su rokovi za prijavu mladih? Kad se završi, dakle, prijava od strane poslodavaca, treba će jedan period da se svi ti zahtevi njihovi verifikuju i da se utvrdi koji su poslodavci ispunili sve uslove javnog poziva i od 3. oktobra praktično počinje prijava od strane mladih ljudi. Do kraja oktobra oni mogu da se prijavljuju, da biraju svog poslodavca, da biraju poziciju na koju će se prijaviti, mogu dakle da se prijave kod jednog poslodavca na više pozicija različitih, mogu kod više različitih poslodavaca, tako da je to nešto što zaista ostavlja široku mogućnost. Oni će također preko portala da se prijavljuju, sve to preko digitalnih formata. Da, kako dakle neko ko želi da se prijavi može to, kako konkretno to da učini? Ko nije to do sad činio, kome? Dakle, oni kada se uđu na program Moja prva plata, tu će dobiti sva uputstva i sve instrukcije, nije to ništa što je teško. Posebno za mlade ljude koji sigurno koriste sve te tehnologije, tako da je program dobro podešen i za poslodavce i za nezaposlene, tako da zaista nije teško tehnički primeniti. Da, mladi se mogu prijaviti, dakle aplicirati za veći broj poslodavaca, a poslodavci da li imaju neki ograničen broj lica koje mogu angažovati?
U zavisnosti dakle od broja već zaposlenih, poslodavci koji imaju do 5 zaposlenih mogu da angažuju jedno lice. Poslodavci koji su sada zaposlili između 5 i 14 zaposlenih mogu da angažuju 2 lica, svi preko 15 trenutno zaposlenih mogu da angažuju 20% od ukupnog broja, dakle, zaposlenih ljudi koje imaju. I to je nešto što je ograničavajući faktor, ali svakako moraju da imaju mentora. Oni koji angažuju više, jedan mentor može da kažem, osposobljava maksimalno 5 lica. Da li je potrebna neka dodatna dokumentacija za mentora, da pomenemo i to? Mentor mora biti, dakle, zaposlen kod poslodavca i mora biti u nivou, da kažem, mora posjedovati onu stručnu spremu koju posjeduje lice koje se osposobljava, najmanje. Drugo, poslodavci svakako ne moraju da predaju neku obimnu dokumentaciju, obzirom da će nacionalna služba sve provere vršiti iz baza državnih organa koji vode različite evidencije, tako i u Agenciji za privredne registre, i u Poreskoj upravi, i u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Ukoliko bude potrebna neka dodatna dokumentacija, mi ćemo zahtevati da dopune, ali najveći broj upravo ćemo kontrolisati elektronskim putem. Oni koji su već učestvovali, oni znaju, ali ima i onih koji verovatno se dvoume i pitali bi, a ne znaju koga ili nisu do sad to učinili. Ko snosi troškove uplate doprinosa za lice na osposobljavanju? Dakle, nacionalna služba, da napomenem, ovo nije klasičan radni odnos, dakle, lica ne zasnivaju radni odnos, zaključuje se trojni ugovor između nacionalne službe i poslodavca i nezaposlenog lica, koji je, da kažem, ugovor o osposobljavanju. Lica koja se osposobljavaju na poslovima sa visokom stručnom spremom imaće naknadu od 30.000 dinara, lica sa srednjom stručnom spremom će imati naknadu od 25.000 dinara, ta naknada je povećana u odnosu na bila je, čini mi se, 20... Bila je 22.000 i 26.000, dakle sada smo povećali u skladu sa, kažem, rastom nekih plata generalno i prosječne zarade i planirane minimalne cene rada, ali ono što je još važno jeste da nacionalna služba snosi troškove uplate doprinosa za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. To su jedini doprinosi koji se inače plaćaju, obzirom da to nije klasičan radni odnos. Ukoliko poslodavac želi da dodatno nagradi lice koje osposobljava, on to može učiniti do iznosa koji daje i nacionalna služba, ali u tom slučaju je poreski tretman nešto drugačiji, plaća na taj iznos 20% poreza na dohodak građana. A kada je reč o zaključenju ugovora o radu po isteku ovih 9 meseci, je li to obaveza ili nije, da preciziramo i to, mada oni koji su učestvovali znaju? Poslodavci nemaju obavezu, dakle, da nakon isteka ovog perioda angažuju lice, ali ovaj program zapravo, njegov cilj jeste da se lica osposobe i da se trajnije radno angažuju, i to zapravo većina poslodavaca tu svoju nameru nama iskazuje prilikom komunikacije sa nama. Naravno da u nekim situacijama lice ne želi da ostane u radnom odnosu, u nekim situacijama nije zadovoljilo neke zahteve poslodavaca, ali obzirom zaista ovaj program u prethodnom ciklusu koji je završen je dao dobre rezultate, nešto bolje nego što je klasični program nacionalne službe stručna praksa koju sprovodimo. Dakle, ovdje je bilo većih efekata, upravo ta mogućnost izbora od strane poslodavca većeg broja kandidata mu je davala mogućnost da izabere i one kandidate koji će mu na kraju i dati najbolje rezultate. Jasno, dobro. I koliko očekujete da se mladih ljudi prijavi ove godine, koliko da se osposobi za taj samostalan rad na konkretnom poslu? Pa evo, u ova 2 ciklusa smo imali negde blizu 18.000. Mi ove godine je planiran budžet za 10.000 lica, preko toga neće biti moguće, najverovatnije. Tu negde očekujem između 8 i 10.000 zaista lica da se uključi u taj program. Mi imamo interesovanje većeg broja lica, ali često neka lica ne budu izabrana od poslodavaca, neki poslodavci ne budu izabrani od strane lica i, dakle, da kažem, nije došlo do podudarnosti ponude i tražnje, tako da nismo, i u ranijim godinama smo želeli da imamo 10.000, ali nije bilo je blizu, ali ne toliko. Da, dobro, ali 10.000 je značajna cifra. Da, uključujući i značajan broj lica koja ulaze u neke klasične programe nacionalne službe,
program pripravnika, program stručne prakse koji je također namenjen mladima do 30 godina, koji su godišnje obuhvatili između 4 i 5 hiljada lica. Kada dodamo i ovaj broj po programu Moja prva plata, to je zaista šansa za veliki broj mladih ljudi da ostanu pre svega u svojim mestima, u svojoj zemlji i da nađu i da steknu svoje prva radna iskustva. Kako da ne. Dobro, pa onda još jedan put da ih pozovemo na samom kraju. Dakle, i mlade, ali i poslodavce da se prijave. Za sada poslodavci da se prijavljuju do 22. septembra, mladi ljudi da prate taj program, da osluškuju i da prate svakako kada bude otvorena mogućnost za njih da se prijavljuju, imaće dovoljno vremena i da neka konkurišu kod većeg broja poslodavaca. Jasno. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala i vama. Bio je ovo gospodin Zoran Martinović, generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Na Magnum radiju uvek više od muzike. Ostanite sa nama.